Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kum shibanta ban wanra jaga shongsuk shongsan bat ban yadai ki reu Kynthei naka Jingshah Lehbeiñ ke Jhds Hills Development Society haringkat ke jingi trelang bat ka office jong ke District Social Welfare Officer West Jhds Hills kala Pynlong ka awareness program ka bashisngi halor ka phang ban yadai ki Kynthei naka Jingshah Lehbeiñ lani prevention of women from domestic violence. Yagani ka program la Pynlong hakasnong Lumtrep nong jingi hakalai potrik ukalaling kon arajar arpusaw. Hagani ka program la yashim benta de ki hindre pul laingot ki long kami ki bakin thop katto katni ki long kpa ki ban nagate ka snong. Yaga program la penyait da Field Program Associate ke Jhds uba Francis Langlen hakajingi dan lang coordinator ke Jhds uba Dennis Korkalang bat ki wei di ki officer sarkar. Hagani ka snila yo ru kajing ajing kren bat kajing pensyai halor ka teka phang ne ki katto kat ningut ki officer jong ki tenat bapher ki bakin thop ya coordinator ke Jhds uba Dennis Korkalang District Child Protection Officer uba S Pasa ke Center Manager Com Protection Officer jong ko One Stop Center ke kong Lucy Kso Officer in Charge Nartiang Police Station uba D Lamare Officer in Charge jong ko Women Police Station Jowai ke kong Iba Shisha Karpran but ke kong D Suchiang Advocate District Legal Service Authority ke barabatai Shah helor kilat Kynthei but khanglat ya ke jingken rei kini ki kam sneo but rui kilat Kynthei malak banyo jingerap na kita ki office sarkar ki balak kedo haneng. Hakabakut jong ni ka program la yo ru ya ka drama ka blingkot halor ka teka phang ya ka balai shimbenta de ki intern student jong ka Martin Luther Christian University. Lengba ka jimpen kam yung ki ya internet bat ka man ko speed bahado ka te. Haipori wa pha bhi ka tu ka jingtho yung phi chi second nan hi deploy ko kaleng prathai. Te nalori te ke social media to kawi kawa I kat ni ki bro prathai uro penem kami ya. Mem wila bro kat ni wadam de penem kami ke ni social media. Ngangai wat hai hini hapo hagini ki thau yung I kan ni. La dapai phi na du utaw nong rep unong srei mesi hadu ki khna skur ter penem kami ke ni ke social media. Klem ke ni ke social media kat ni damani kam kita ki bro gobe. Te hawa ku gani ka jing padam kami gani ki social media amle ka jing kta kat kam ga survey ko wada le de kiti gi nong survey ong gi wato ka jing kta bha ko kam tam ki khon gi kiti yo nei bhai ti daw nga man tu kalamus phang gi khon gi kiti yo ka woning kong ka jing kta nag social media to ka jing kerni Lengba kini ke social media ni ba hagani ke lagani ke social media uchem bhi M ki website M ki te ke application ki wagi ni ki dong chna gi hiti tur woman kerni ba yo taw dong pnem ka nganga ye yung hasem yung pi ro M ki khon gi ti yung pi kan ni pa pne ba da miet na jo chem hi ki khon gi ti yung pi la da yo bhi pori wa ki khon yung pi khang dwar gi la ne chong gi semen sabat hapo yung katu to kawi to kadak kajing kta yung gani ke social media nalorite kajing pedam kami gani social media kta go ye gani ke ye ga bormet kta go ye ga bor jaben dang hagini ki sngi go dang hagini ki banai go dep ye chem go wi ke doktor go to yung gani ke psychiatric ong ga gani demi ki wi ki jut hagini ki kena kam tam ki kena go khat ar bukan ru kan yaus nem ketika kejut kam nung mi go ong mandor poi ketika por go ring di kena nong ring bai kam tu ki ikti kijat yo ki mandor ring dem itu the poi ketika wo mi go ring set de in ai de yo kam gini che po nong gandong ni de thao de ong ki ring suit na kani de ring tero thao de jan di ong ne kalam pha gi pha na Han paya ragajing mandapoj hospital mandapoj khamat yugini doktor chami wato wigini khna ki ka daw ko panmani ki gamte ka daw panam ka plat put ki ka ni mobile
office yang ke social welfare ke kahi ke madam di SWU mlai ke wan jap ni te the pak ko dengar the way heavy ju por le ngai nya de benta wo betai pi kacak chapang ni ke office one stop center kini ke office one stop center de em go hapok ke jing pelai yang kini ke social welfare department de nadu ni de snyawi wo to ke jing ya klam chapang ke jing ya dai ya ki Kynthei we ki khna to he de na liang yang ki khna de em ke DCPU ko yin wo e ga ke jing skri ko yirap wo yada ni bentai khna ki cha Lehbeiñ ki cha Lehbeiñ de ni liang yang ki Kynthei ki man bei wo ki Kynthei ki wo khat khandis nam chi jrong khat pras nam chi jrong em ga one stop center wo e ga jing yada no ka one stop center em yin go ka office ko yin ni benta wo yada ni ki Kynthei ki cha Lehbeiñ kamu ông ga madam no po DLSA ông go ki Jingshah Lehbeiñ to ke Jingshah dat ke Jingshah Lehbeiñ ha ke chnong ke thau ha po yung po sem ke Jingshah so bor ke Jingshah Lehbeiñ ha do ke yo ko kot cha e kurim kita to ki ko jing bon si ni ki Kynthei la ni ki man be cha Lehbeiñ ni to he ka one stop center e go ke Jingshah ko wo yarap ni benta ki Kynthei open yo ya ka hok ke yang ki ha gi ni ki benta ke Jingshah Lehbeiñ ke Jingshah Lehbeiñ yang ki ke one stop center em go khat an mut ki staff te de yin ge le ke jing mut la ni ka goals la ni ka thong ge yong ka to yo ko chan la ni wo ya da ye ki Kynthei ki wo cha Lehbeiñ ha po yung po sem ha lai ha po ka im lang sa lang la ni ha ka thau kre thau ki te la den em ki nu ki man be ki wo cha Lehbeiñ siao ba ham randian ham suki ni ba ke jing suki ke yong nga ke yong pi pan he go yisi ông con này đi vô được đặc khí sinh tồn kì thấy em cầm không em thấy em cầm pun sekian yang tengah rata birth certificate yo ulat naga pokso ma waktu wa benda poi kisah tanah dau onggi ke yong senrang pa yong senrang dau onggi mtip iwa ka kena dang khian go ukon yong i damaya ya ka damaya mo maya le la da ka kena dang hapo khat prasnam ka an pucha u songkha ma di sesi benta yong kani ka pokso em ga sexual harassment yijing mot sexual harassment em gawi ka benta waju onggi ka good touch and bad touch mot karukum taba phi gi bru em karukum taba ka wa snyau thu phi gani karukum taba to ka wa bah em gi rukum taba wan wa to ki wa domestic violence ko mun ko cha Lehbeiñ ki Kynthei khna lani ki man be ki khon lani ko wan ga Kynthei hat na ki chenrang ta ho kalam gi ni ki topic gi man pa le am kam utip ha phi cha phang ga ni ga an ne bha yo tip phi ka man u yem man ye long ha ga yung ka sem to wa e gi ni ga awareness program to u nyau be ni gi man pa le ne ko em ga jing kan no ye ki han re yo laj u jia gi ni gi jing jia gi wa ne ni cha khman ne bha bon kat ka mo man ka te yo gi case gi wo per gi em po kot te yo tip phi ga yi ka te ka domestic violence to ko ban kong to ga ni to ga jing cha ban ben ye gi Kynthei ha yung ha sem le ne ye ga khon gi nan kam wa ong sarang tumak mat yang nga kam tang van go no pana den re ong ai phim to du no pana le ho to hi te wan kong tang wa tin wat na ke be lu no pa yang gi khon le ka ni de em yi le em ga ni gi jing cha ban ben ye ga kurim le de gi khon hayung to long ba ga jing di ga jing bam ki wo pen bu a ye gi jing mut gi jing xiao tho jing cham phang yang im em de go ni bhai le de control le ni de pen si ye ga jing mut jing pat khat yang i long ba ga jing di ga jing bam ga yang i kat da kam te ki wo ang i ga Juvenile Justice Act 2015 wa ka Poxo Act 2012 kini artali lagi chirup kaman wo iram ya ki kon ki yang pi kini ki an krek gim to do na benta yang ka Kynthei to do na benta yang chenrang de yang pareng ong ki gender neutral act
kiwa kini ke an krek kam ko pun ardali ki kena kental ni cenderang wa kiwan ki kena ku em hapok kerta ko khat prasna te gua the cross khat pra kan an yon pe ko hapok khat pra te gi kini ki jingeda ki ye yo pi na kani na kini ki ardali ki an nang kong ongi kiwan ki kena ki ongi ki children in need of care and protection. In short form, ongi CNCP. Kini ki kena ye man ki kena ki wan ki kena ki wato ki membay ki mempa. Lani ki kena ki diap ko bay, dijut upah. Lani ki wan ki kena ki diap upah, lani dijut ko bay. Lani ki wan ki kena ki wa ki bay ki pa de em hay kejut hay stom ibam ye dia open pa. Lani ki kena ki wa memdi ki wan ki pe ki biyo. Ye gini ki kena kan ni ke office A ke jingrap ke jingeda. Hai ni ke chino yo pi the bolsin wana tam to hai jingita o programs, hai jingita kamon wo pe wo penlai wo pensut wo pen bandur wa gini ki thau reconstruct. Hai ni chino pi do ko TBM ke thau reconstruct po nartia. Hakwa yarap iki kena ko uduk wo penlai skor iki lagu sponsor iki by skor nadu kelas 1 hadu kelas 12 buat ini kekam legit depan ni lengba kiwa senang lengba kiwa pek jaga senang tahu lengba kiwa he jid itu kena kiwa one skit nak long yung semudu kiwa em kam nani em kataka jing menteri yo ki lengba kini ka jingrap lengba ka fasui bar heling education em le ki atli ki ke school nani kita ki schoolmate wa dejuk kera igis ni merdap hapo bertu bat hapo namdong pakam jule hakani kepor hakni igis ni ka katel dang le igwi ka